Асаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Некогаш десингјапе. Пренесенела песко Исраилијатија дека јегдиве о Сулейман алейхи селам, царство џанена, о Сулейман алейхи селам, керела снелафи животиненцар, джиненцар, хем саадава. Па јегдиве пренесенела пес дека о Сулейман алейхи селам дикля сарсао птице летинена сари нупре. Ама сар нешто кога летинено птице којек дело фалинела ленге празнина и си празнина таро птице. Па јек пути, хајду и пути, о трито пути о Сулейман алейхи селам викинела птицене вакерела ленге соски упрету мен кога летинена дикава дека нешто ко тумаре редија и си празнина. Кој фалинела туменге? Па кава вакерла фалинела менге гаврани јек. Гаврани фалинела туменге оја. Па соски од ова гаврани на летинела туменцар, вакерла на џанаја. Ај вакерла џан викинен маѓа дале гаврани. А воло гаврани ко Сулейман алейхи селам, хемо Сулейман алейхи селам пучалале. Соски вакерла ту која летинена са оптицету да на летинеа ленцар, ти празнено дикјоло дори. Па о гаврани вакле Сулейман алейхи селам. Вакле о Сулейман. Мани симан јек пуро дат, гаврани. Кова со вакли силе паншел берш. Вакела Сулейман, лева керела јек пак лестар пели, овна штите летинал. Па кога сари не вакла летинена, ме вакла ме пакенца учарава ме даде, теше матеа волнесави птица која со чорела грабливица, па вакерла теа стареле вакерлем те кереле схезулуми. А дава себе би вакерла ме на летинава. Вакла сигурно си ја нахуаве, ама вакла нахуавава тут. Хајде вакла на мангете даде. Джала каја лела пе даде. Хеманела ленгла ко Сулейман алейхи селам. О Сулейман алейхи селам вакереле пуре гавранеске, вакла чачелито чаво со вакерела гјар, вакерела точно танодова. Па о Сулейман алейхи селам вакерела е пуре гавранеске. Вакла шалите вакереман ге не са во најинтересно случај кога со диклян ту со десингја пестуке. Вакла шај. Вакерла сине е градо кога со медо дека сум сине потерно кога летинава сине вакерла ки небеса, постојнела сине вакерла цело е градо кога со леске резидија, леске репорте, хемсаки лесте сине таро злато. Па одоборум вакело мануша сине барвале до тоа одоборум вакерла живинена сине вакерла шукар, со јек диве вакерла ме вакерла летингјум, таро јек пути вакерла хулилум кој јек таро зидија е градоскере. Па вакерла диклама вакерла јек вакерла некобор манушо до те, хем вакерге, вакерла дика ламенге гаврани, ајде вакерла мендар кадале нешто те хал. Па вакерла цело јек дева вакерла, чингела вакерла, хем муклело до те манге те хал. Па вакерла хулилум ме хулиле панда птице, халем вакерла и дева ем таро јек пути вакла летингем, и рангемамен комаротан, будбар валенардо. Па вакерла не са бе времеске, а старѓа вакерла кипува огромна суша, па вакерла месе тингјуман, која кава градо, коте со иса вакерла злато хем денгема шужо хајбе, па вакерла вакергјум коркори манге, ајде вакерла каджав палем кадава градо, сигурно пале вакерла каден ман тахав шукар хајбе. Летингјум вакерла, кога те ресав ко градо диклум нешто чудно. Озидија вакерла хем удара на не више таро злато, него таро сребро. Чудно сине манге. Хулилум вакерла којек таро зидија, па вакла која хулилум, кога диклемола пале, наместо вакла те ден ма дева саро прво пути, анге манге јек бакро. Чин геле мукло до те. Халем вакерла мен, и рангема мен пада. Ајде вакерла после не са во време, пале вакерла десингја пес вакерла исто суша, се тингјумаме пале која дава градо, ајде вакла пале те джавте дикав, те ден ма со било те хап, кога реслумо до те, нешто вакела раклум со бучу дингјаман. А давај тано, озидија вакерла хемо порте, на си не више ни таро злато, а ниту таро сребро, него таро обично чик, тари обично пув. Па вакерла хулилум ко зидо, аџикер, никој ништо на дингјаман те хап. Па вакла таро ек пути појавингја пе некој вакергја, вакерла, ало вакерло гаврани, ама мена кава путина неа мена менге теха, камоли пале лескете да.
Па кога диклума гјар вакерла, емирангюма. Па о Сулейман алейхи селам, зачудингјапе баш акава случај вакерге гавранеске, а џанеали ту котара кавгјовала канак адава градо? Акла џанава. Акла ајде мансар акла те сикаве мања адава градо. Тамам, лена пес уклену пралко килиме Сулейманеске алейхи селам, еми ингарелало килими. Џанне Сулейман алейхи селам и си предаја дека вакала дека синеле килими кога солетин керела сине Сулеймане алейхи селам кај мангело Сулейман алейхи селам. Субханаллахи ва бихамди. Муџизе Аллах ескерете бареке ва таала. Лела пе гаврано Сулейман алейхи селам хем џана. Кога ресена кога дава гради, о гаврани вакерела, вакла Сулейман. А кате вакерела сине вакерело гради? Сулейман алейхи селам дикела, хем вакерела, а кате вакерела сине гради? Оја, па вакла ништо на не. Само пуф, ништо на не, ни зидија ништо. Напостојнело гради више. Вакла верунман, ме меа кенцар, 3 пути алум која кава тан, хем нон стоп диклумо града кате сине, ме наџанава кана сууло. Па о Сулейман алейхи селам, нарединеле мелеконге, те му кен бавлал, хем те цидени прашина, па те дикенте на ракавгјувал несаве остатокија. Па ѓарен о мелекја, нарединене бавлаке му кела, Аллах те бареке о таала јек бавлал, хема ракена несаве остатокија таро гради кова со некога сине, а ракена несаве кокала таро мануша, хем слично. Дознајнело Сулейман алейхи селам дека чачипаското те сине гради. Кога дознајнела да во Сулейман алейхи селам, нарединеле джиненге, вакла ајде вакерла, дикен вакерла сарине, родена кате, дали ка ракен нешто сојтано дживдо несаво створение, те шајте пучавли со десингјапе сакале градеја. Таро златно, сребрено, таро чик, пак не напостојнело гради. Почминге теранден те керен, па јек таро джина, а ракела, кој јек бунари, а ракела Андре јек сап. Кова супернесинела пес дека е сапе синеле, доста бареја ќа, ем буд баро сап сине, Андре ко бунари. Па вак анела ланглако Сулейман алейхи селам, ем вакерла Сулейман, аке вакерла араклема кале змија. О Сулейман алейхи селам ко араклала вакергјала ке, козом си ам пури, ака ја вакерала. Месиум вакерала пури тришел берш. Сарви кинејату вакла меви кинева масија. Вакла вакирманге тупам ти не алякава гради со постонгјакате, па и змија вакерала леске, осап. Вакла сар на памтинава. Хемадава сар памтинава меакава, вакла бушукар памтинава кава. Шали вакла то објасни манге со десингјапе сакале градеја, соске на постојнела више. Вакла кава керавтуке. Ама те денгјан малафи дека не ете кере манге ништо. Па Сулейман алейхи селам вакергјала ке, змија ке сапеске, дава тут лафи. Дека не ете керавтуке ништо. Освен ако родила да во шеријат Аллах ескору те бареке о теала. Тогаш вакергја осап добро кава керавтуке. Вакерла кава градо сине вакерла сатаро злато. О портелескере, о зидијалескере. О чаре со хано мануша, значи са сине таро злато, мануша живенена сине бушукар која кава градо. Ама вакерла почминге товен охола. Почминге те фрдин кибори. Па вакерла о Аллах те бареке о таала мангла те опоменинеле несар ола на алеки годи. Па вакерла о Аллах кергја те менинеленге вакерло благодатија, те намалинеленге о благодатија. Таро злато кергја вакла товоленге са таро сребро. Па вакерло ла пален почмиге то кибори нем пас ај Аллах еске те бареке о таала. По Аллах те бареке о таала лелален даро о сребро да. Па вакерла таро јек пути вакерла синеле нобична кера, емо Аллах те бареке о таала казнингјарен. А џанеа вакла Сулейман сар казнингјарен. Вакла сар, вакла бичалгја маман. Бичалгја маман, мете му камо отрово Андре ко бунари кој сар со пиена сино лапани, емо ла вакерла сари не сар пиена сино пани, а ѓарине вакла цело нардо преселинге. По Сулейман алейхи селам холангја, хем вакергја мударена кале сапе. Вакла, ама ашта вакла Сулейман? Нели вакла вакергјан дека каза штети неман? Оја вакерла, ме каза штети нафту си некога би мудареа си не јеке, ама ту вакерла мударгјан цело народо. Мударен ли? Па Сулейман алейхи селам мударила кале сапе, хем нарединела вакерла те градинен о исто градо, сар со постонгја, исто аѓарен ито вол, кој исто тан од ова градо. Кога те вакерав градинела ле Сулейман алейхи селам, нарединела оја ќа е змија кере, пошто си не буд баре,
те закачинен пес ко почеток е граде скоро. Хем кој со накела сине о мануша да таре не пренес напе дека почена сине каскере ја кјакала, хем вакерела песине, а кавајтано еса пескере кова со викинела песине сија. Пасар на кля о време вакерена сине, а кавајтано вакерела о ја кеса пескере. Па поа да га вакерена сине, а кавајтано о сија, па поа да га вакерена сине, а кавајтано о несија. Па агјарини пренесенела пес дека ковапте Сулейманејски алейхи селам од ова гради до бинја о ана несија те викинел пес. Таро сап, кога со викинела песине сија. Нанебитно, со и порака, таро акава случај. Учењаки ја вакерна дека буд пораки се какава случај. Прво, почме до таро гаврани кога со налетинела сине, оправдано причина ја налетинела сине. Од олеске кога некој нешто какерал, ту морате пучеле дали од оле мануше и силе оправдано причина соске на керге одредими бути или соске керге одредими бути. Прете судинелеске, сар со керге Сулейман алейхи селам. Пала коадава, секас требола те шунеле джики крај со мангелата објаснено туке. Соске, таро секова објаснибе и сием поука. Сар со керге Сулейман алейхи селам бе пуре гавранеа, а рака цело гради. Па пала коадава, о Сулейман алейхи селам со керга градинја од отекоте со Тавакерав унушти савило. И градба, манушате живинен, чак да Алоко предае дека посланикот само објаснила баш улица кој со какерал. Дека баре се вапија ковалја далеске. Па аѓарда и главно поуката ракаватано јек. Аллах те бареке ва таала ден ѓакале манушенте живинен ко златно гради. Себе пилен горо кибари Аллах те бареке ва таала на малингјалингере благодатија. Себе пилен горо кибари Аллах те бареке ва таала пале на малингјалингере благодатија. Па себе пи палим соске сине кибарџи Аллах те бареке ва таала казнингјален мен уштингјален сари не цело народо комплете танеа кај со живинге и пораката ни. Аллах те бареке ва таала која каделтот нешто ко живото. Мафрде чало ми ја далеа. Одувајте не благодатија таро Аллах. Ов захвално башо благодатија Аллах ескер соске Аллах вакерѓа. Кој каволман ги захвално мека баляравлеске. А кој ковол не захвално Аллах еске Аллах кунуштинеле Аллах калеле старадава. Сара кале манушендар. А дали ске са суиситут на неадаватло. А давајте но Аллах ескоро те бареке ва таала. Ов захвално за да Аллах те балярал туке. А кулян не захвално Аллах те бареке ва таала да вада благодат кова суиситут калеле тута. А дали ске размислен. Ту кова со на нетут не са во барвалипе. Размислен. Те на нео проблеми туте. Те на синету ти ек сати по улянлеске чаломџие па Аллах те бареке ва таала лето мали. Размислим баш адава. Са со кадал туто Аллах. Овлеске захвално далеа суиситут. Ем довинко Аллах. А далеа суиситут е сијан сине захвално, о Аллах кабалярал туке. Те на сијан сине захвално, о Аллах калал тархема дава суиситут. Есаламу алейкум ва рахметуллахи ва барекату.